uno munsi wanoneje ico nubanza gusaba ibihugu nk'u Rwanda par exemple nirudutabara rutabara abanyamurenge pe abarundi nibahagarika ikorwa byabo nibareke gukoreshwa amakosa na President Kisekedi bakure ingabo zabo. Gatatu tuzobana iteka ryose u Rwanda n'u Burundi n'abaturanyi u Rwanda n'u Burundi n'igice ca Est ya Congo ari c'abanyamurenge batuyemo taho twoje yewe mboneraho no kuvuga ngo abantu bovuga ngo hari bazo ngo twogirana n'u Rwanda twobigirana nande tudaturanye bibaye binahari gusa nta bihari ibihari nivyo bahimba bavuga ariko binabayeho twobigirana nabo ko nibo duturanye tuzoturana iteka ryose bareke tubana amahoro ariko mbere yavyo u Rwanda ni dutabare turashize niba dutabare turashize kandi batuzizabo ngo ni dutahe ngo baje batuzizurwa mutahi wabo ibikonda bivuga jewe niho ntuye ndi umutekano ariko mama karirukana bakuru banje ko barirukana bakirukanwa boherezwa mu Rwanda muri baje yo nihi wabo abarundi ni batwara ingabo zabo zitahe nibaduha amahoro turabaturanye turabakunda batugiriye neza bakira impuzi zacu bose President Ndayishimiye nacura ingabo ziwe yokabyara yokagira imana nacura ingabo ze areke gukoreshwa amakosa na President Kisekedi ku kibazo A world of stories. ariko hari ibibazo biri iwacu nk'umuntu uvuka imurenge ivyo bibazo bihari ubivugaho iki? Iwacu hari ibibazo bikomeye biremereye ndabanza kwihanganisha ubwoko bwacu ku bibazo turimo turanyuramo kandi tumaze mu gihe kirekire ibi ni ibibazo bigize imyaka irenga 100 ndashaka kubwira abanyamurenge mbibutsa gusa kuko babizi kuruta uko mbizi aka karengane turimo katangiye kuva kera Kongo itaraba Kongo aka karengane kari kahari kuva mu mwaka w'1908 abavyeyi bacu bose bari bakiriho basogokuruza bari ababirigi bigeze kugira nationalité belge abavyeyi bacu bivaho biragenda ngo bigere muri za mu 1900 na za 25 haza karengane igihe babigimba kayira bigimba baza babarelege bakazabohereza mu Rurenge yenda we waje mu mugi uri muto jewe naragiye ku mirambi yo kwa Nyirazoge Nyirazoge yari umudamu wa kayira bigimba mwenderere bagira na yerere nandi moko bagafata umunyamurenge akabare bohereza hari umugabo wabega bita Gahutu yaragiye yabaye dispari bafashe imitungo ye kubera ko yasubije abazungu bafata imitungo ye bayigabanya abashefu b'ababembe ngo barangize baramwirukana mwisi n'ubundi dispari biraza kugeza kuri mu buto biraza bigera kuri Kabila Pere biraza kugeza uno munsi wano ibibazo dufite ni birebire kandi bifite amateka ya kure buri abazungu kugira ngo bashireho umupaka w'u Rwanda na Kongo ubona umushinga bizi imyaka 25 imyaka 25 kuva muri conference de Berlin yo mu 1885 kugeza mu mwaka w'1910 nibwo bashizeho umupaka ugabanya u Rwanda na Kongo bari mu biga strategy z'uburyo bagomba gutanya abantu ku buryo uno munsi wa none abanyamurenge bafite ibibazo bahoranye ico gihe n'ubu barabifite kandi bizokomeza no tutagira ico tubikora kubera gusa faciès ntabwo ari twe twageze imurenge tuvuye hano ababembe bamwe bavuye muri Tanzania abandi bavuye ibyo ntazi hari abakomoka mu batwa hari abembe bakomoka ibyo biranditse c'est écrit dans des livres
abafurero bamwe bakomoka mu Rwanda, abashibo benshi bakomoka mu Rwanda ndetse bitwaga abanyabungo, abahavu bakomoka mu Rwanda, n'abandi ariko twebwe duhorana ikibazo kubera fasiyese yacu, ishusho yacu. Habe n'umunyarwanda cyangwa uvuye ahandi udafite ishusho yacu dufite, nubwo yo baragiye umwaka ushize we nta kibazo afite, ariko twe tumaze imyaka magana, kuko igihe twagereye muri Kongo nico gihe kimwe n'ababembe. Abembe nabo bageze muri Kongo mu 1770 no mu 1780 twagereyeyo rimwe, ndetse twarabatanze abantu gusa batanze abanyamurenge muri kiriya gihugu n'abatwa nibo badutanze. N'imisozi kugeza uyu munsi wumva za Gafinda, ukumva Umurenge, ukumva he amazina y'imisozi nitwe adonka basokuza abantu nibo bisiriya misozi amazina. Ariko uno munsi wa none twitwa abashitsi, bakaza badukohereza iyo twavuye kubera fasiyese yacu, nyamara nabo bahe batwohereza iyo twavuye twavanyeyo, twese twavuye tuza duhurira, abenshi turanabatanga. Ikibazo abanyamurenge dufite dukeneye kugisobanukirwa kuva mu nkomoko yacu, kandi twamara kucumva tukirinda akajagari kabaducamo. Turi hated kuva imyaka 100 irenga, turanzwe turahigwa kuva imyaka 100 irenga, kugira ngo twongere ducikemo ibice ngurumva nguyu nguyu turwara indwara zimwe za complexe de Stockholm zo kuja kwiyariya kubahe batwica. C'est horrible et regrettable. Dufite ikibazo gikomeye, gifite imizi miremire, cyatangiye kera, tugomba kukirwanya tuvuye inyuma n'imbaraga zose, zaba za politiki, zaba za diplomasi, zaba iz'amasengesho, zaba iz'imbaraga, uburyo bwose bushoboka tugomba kurwanya iki kibazo kigashira, kandi tukirwanya twica abantu, tukakirwanya turandura iyo ideoloji karanduka. Uyifite agahanuka, uturwanyije tukamurwanya, ariko tukaba abantu bazana amahoro, apana mu banyamurenge gusa, tukazana amahoro mu bantu bose. Ariko hari ahantu ni gakondo yacu tugomba kwibamwo amahoro. A world of stories. Mu mutuzo, mu mutekano, kimwe n'abandi bakongomani bose. Waravuze yuko iki kintu bagomba kucumva ko gifite imizi kuva kure, kandi bagakorwa ishoboka byose kugira ngo bakirwanye bakirandure. Ubona umuti wabo uwuhe rero, cyorwanwa gute, ibyo bintu bizoshoboka gute kugira ngo icyo kibazo kizokemuke? Umuti wa mbere no gushira hamwe, kubera ko isi yose yaraduhagurukiye, nta muntu n'umwe dufite imbabazi. Ibihugu byaraduhagurukiye, guhera ku by'abaturanyi bimwe byaraduhagurukiye, Kongo ubwayo, leta ya Kongo yaraduhagurukiye, kandi ntimurebe uyu Kisekedi, His Excellency, Son Excellence President Kisekedi, no? Ntimurebe uyu perezida uhari, murebe kuva kera igihe cy'abanzuru n'ibembe, igihe za constitution zaza zihinduka muri za 60 muri 80 muri 95. Ibi bibazo bimaze igihe, isi yaraduhagurukiye, leta zaraduhagurukiye, na leta ya Kongo ubwayo yaraduhagurukiye. Dukeneye gushira hamwe, tukishakamo imbaraga, tugashaka imbaraga ahandi henshi, kubera ko nta muntu uzotugirira imbabazi, nta n'umwe uhari. Tugomba gushaka imbaraga mu bumwe bwacu. Kabiri, abantu nibirwaneho, rwose shigiye ko abantu birwanaho, byumvikane neza. Ntabwo abantu bagomba kwirwanaho bica ubonetse wese, bagomba kwirwanaho barwanya uhawe uturwanya. Gatatu, twiyariye n'abandi bantu bashobora kutwumva, twihuze, duhuze imbaraga n'abandi, turebe ko tubaho. Parce que isi hano ntabwo ari imibereho yo gutekereza gusa ngo turarwana na serivisi yo kubaho. Kandi simvuga ibi ngo Kongo isenywe, ngo basenye Kongo, ngo bagire no, tugomba kubaho muri Kongo, kandi tukabaho dufite umutekano muri Kongo kimwe n'abandi bakongomani bose. Tukagira uburenganzira busesuye, tukishira tukizana.
kandi ibyo bikaba ku kiguzi icyo ari cyo cyose. Izindi mbaraga zisabwa n'imbaraga zo gusenga, kuko iriya ni imyuka izana abantu bagashwana kugeza ubwo abantu mwabanye muri kominote nk'abantu babanye muri sepake babanye bagiye batwikira abashumba babo bakabatwikira amazu. Abakristo bereye umushumba kubera ko uri umunyamurenge gusa bakagutwikira bakagusengera bakakwiruka. Abantu wahaye igaburo rye ugahagarara imbere ukabaha igaburo bakagusenyera bakakwiruka. Iriya ni imyuka. Tugomba gusenga, abakora ibyo bakora bakabikora, abasenga bagasenga, tugahuza ubushobozi bwose bushoboka, igisubizo kigomba kuboneka. Abaye birwanaho abana bacu bari ku rugamba tukabashigikira tukanabasanga. Je ukubwira mukuru waje kuri kirari kandi yagiye aza kaza kamuvuza kaza tukabonana kabura ndisubirayo murumuna wacu mutoya yarwariyeyo avayo kubera kurwara. Naje mamari kandi sinari naniwe kumuhungisha, ariko agomba kubayo kuko iriya ni gakondo yacu. Yes, dufite origine ahantu hatandukanye, ntiyariya ni gakondo yacu. Niba twafite ibisekuruza bigera kuri 5-6 by'abantu bacu bagezeyo bakagera nka le premier occupant, kubera iki bahabura uburenganzira? Bagomba kuha kandi tuzohaba. Tuzohaba. Kubakurikira Full Media Live, ndizera yuko hari abatarakurikiye ikiganiro ibingi bisobanuye byinshi nabikoze. Hari documentaire nakoze iri kuri Full Media, barashaka kuyireba. Izo byanzu Luni Bembe ibitangira ico gihe c'ababirigi birahari, bashaka kuyikurikira kugira ngo babisobanukirweho cyane. Tugarutse kuri wewe Apostle, hari abumva yuko kuko ibi subwa mbere bivuze mu bakumva izi analyse zawe zidafite ishingiro, kuko uri umuturage w'u Rwanda, utuye mu Rwanda, wanavuze yuko we watahutse watashi waje. Uvuga gute ngo birwaneho utanze n'ingero z'abari ariko we utari muri abo ngabo, kubera ikutari? Ndashaka kugusobanurira iki kintu. Ugize neza kumbaza ico kibazo. Mu Rwanda ni iwacu, imurenge ni muri gakondo yacu. Hano ntimufite abamasayi baba muri Tanzania bakaba na hano muri Kenya, baragenderana bagashingirana nta kibazo, bafite uburenganzira partout. Ijeyo ku gisekuruza ca 5 data ni se baragirwa wakanyamarimba ka Serutende wa Rutogogo wabagabo bagabo ni wavuye mu Rwanda. Urambura gute ko ntari umunyarwanda? Navuze ngo ntashe mu Rwanda nta kosa ririmo haba nari. Umusomali utuye hano muri Kenya agiye iwabo muri Somalia baramwirukana cyangwa bamubona nkamwene wabo, abasubiye iwabo yaje inaha kubera ibihe kandi afite nationalité Kenyan rwose. Yakatiweho imipaka ariko iwabo. Yes. Hakuna umusomali. Ivyo ngibyo rero iyo bivuze ko watashe noneho rwaho babandi bavuga yuko ibyo bo bikangisha abantu batagira origine isobanutse. Nta muntu wongira umunyamurenge, nta nuwo binyambura. Je ndi umunyamurenge mu maraso kandi ndi umunyarwanda 100%. Ndi umunyamurenge sogokuruza ku gisekuruza ca 5 aryamyeyo, ku gisekuruza ca 4 aryamyeyo, ica 3 aryamyeyo, ica 2 aryamyeyo, ica mbere aryamyeyo, data ni yaryamye, mama ni yatuye, mfite inzu nubakiye mama, mfite abavandimwe bariyo, kandi nta muntu numwe ntaco nokora ngo ntaba umunyamurenge, nta nico nokora ngo mbewe ntari. Ntawo bingira, ntawo binyambura. Ariko kandi kuba ndi mu Rwanda, u Rwanda rwanyigishije. Naje ico gende muri secondaire ruramfata kuva umunsi ninjira mu Rwanda wa mbere rwaranyigishije. Rumpa indangamuntu, uburenganzira bwose Kongo yanyimye u Rwanda rwarabumbaye. Ndiga secondaire irarangira, bangaburira banyishurira nishura kudufaranga do. Nta ntambara yabaye aho utu. No. Wumva ibintu rwahunze. Baze wumva ibintu rwankore. Kaminuza nayize bampemba. Bakanyishurira ibintu byose barangiza bakampemba. 25,000 buri kwezi. Barampemba. Ndarangiza u Rwanda rumpereza platform yo gukora umurimo nkora.
mfite pasiporo y'inyarwanda irimo za viza zinjana mu mahanga. None se uvuga ngo none se mvuge ngo ndigi. U Rwanda rwafasha abavandimwe banje rurabigisha, rufata abavandimwe banje rurabakira. Rwafashe data umusaza w'imyaka 100 aje kwivuza, rumuha indangamuntu, rumuvuza mu mafaranga ya leta kubera mitiweli, aje amaze imyaka 100 ari haze y'igihugu ataravukiye mu gihugu. Ariko nje wakivukiyemo ubu nyine ngeze ku mpaka wa Kongo bonyita umushitsi. Yaje inzira yose bagenda bamutuka ngo we munyarwanda wende kwene. Igihugu yavukiyemo asaziyemo, ageze mu Rwanda kirukandagiramo. Rumuha ibyangombwa byose, ruramuvuza kugeza apfuye yaguye mu Rwanda Kigali, turamudeplasa n'imodoka z'u Rwanda, turamwambutsa. U Rwanda rumpereza uburenganzira, ndamwambutsa nambusa umubiri mu cyubahiro s'il vous plaît. Nja kumushingura imurenge aho yari yarifuje nk'umubyeyi kumushingura. Abo babahe bavuga ngo ntuku Rwanda dayere nabo ubwabo ninde rutagiriye neza. Abo babahe bavuga bo bakomoka. Inkomoko yanje ni mu Rwanda, kuri papa inkomoko kuri mama ni mu Rwanda, ku isekuruza ca 6 mama akomoka mu Rwanda. Kandi kwa bamarume ni kwa byinshi. Byinshi na Mugunga baravukana bose nabanyigi. N'abanyabyinshi no ba databu bose nabanyigi. Wo kwicara ugashaka kunjubanganya mu bitekerezo se ngwatagira ate. Abavuga ngo bagomba kuvuga ariko baze bacira hasi, baze bavuga baziga. Kandi uwo muntu wese uvuga agashaka kuvuga u Rwanda uko ashaka, baze bitonda kamere. Uwo rudakamiye rwaramukamiye, uwo rudakamiye none rwaramukamiye, kandi uwo rudakamiye rukamiye uruwiwe. Ntaco twobihinduraho, c'est l'histoire. Abanyamurenge muri gakondo yacu ni murenge, dukomoka mu Rwanda emposetu. Wabutekereza ko abantu bari bakumvishe nabi wenda kuko batumvishe izo bisobanuro utanze? Nuko cyangwe barabigoretse, nuko badashaka gutekereza. Bazashaka ngo bumva wasitaye nibarangiza bagufate bagutera amabuye. Ariko yo ndiyo mfata kubera ko kandi babaye abanebwe mu gutekereza. Sinzi ngo nibanga ariko ntekereza ko ari bakeya batekereje gutya. Ni bakeya batekereje gutya. Byaratrendinze kuri social media, ngira ngo nawe warabibonye. Nabibonye ariko ndavuga bavyumva kuri ko umuntu ashobora no kubikomantaho uko ashaka ariko mu mutima afite ukunda vyemera. Yes. Hari ikindi waruvuze mu byo wakomojeho ati hari abantu baje gushimira n'abatwica ibintu nk'ibyo ngibyo. Uravuga iki ku bantu bagiye b'abanyamurenge bagiye gushimira president w'u Burundi? Urakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Ni uburenganzira bwabo. Baze mvuga iki kintu. Ni uburenganzira bwabo kuja gushimira umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Kandi hari ibintu byinshi cyane boshimira u Burundi. Mujye mugerageza nibyo nakubwiye kare. Mujye mugerageza kwirinda kwibasira abantu. Hari ibintu boshimira u Burundi. Gushimira president w'u Burundi, bumushimira ko yatowe. Afite abaturage bamutoye, ni umuyobozi w'igihugu. Ndi mukubona abantu babivuga bakibagirwa ko ari president w'igihugu watowe. Uriya ni president w'igihugu watowe. Ico kimushimira tinapato. Ariko sabanyamurenge bokimushimira kuko yatowe n'abarundi nibayoboye. Ababo bagiye kumushimira kuko yabahaye amahoro y'abarinzi. Oya ndaza kukigeraho. Kandi ingabo ze zigosa abanyamurenge. Ndaza kukigeraho. Icaka biri bo mushimira kuko nkiri ku kiriya cyambere ntayoboye u Burundi gusa, ubu nyine ayoboye na East Africa. Nako urwego rwa Africa. Ubu ni uyoboye abaperezida muri Africa. Icaka biri bo mushimira. Kiriya gihugu gicumbikiye impunzi nyinshi z'abanyamurenge. Ibihumbi n'ibihumbi za Mwaro, Munyenkanda, Ruyigi, hehe hari inkambi z'abanyamurenge nyinshi ziri muri kiriya gihugu. Ico kimushimira takosa riri.
ariko twumvikane kuri iki kintu kuja kumushimira ngo ingabo ze ngo zazanye amahoro ntabwo ari byo hariya bakoze ikosa rikomeye izo vremato nta mahoro dufite n'uyu munsi ubu none tuvuga hari abana bahebabura hari abana bapfuye n'ejo hari abashobora kuba barapfuye n'uyu munsi kandi ko bararaswa n'abasirikare b'u Burundi rwose twarapfuye leta ya Kongo iraduhinduka ikoresha imbaraga zayo ibona ntibikunda nyuma yo gukoresha abazalendo birumvikana mayimayi n'abandi bose n'iyindi mitwe yitwaje intwaro iragenda ikoresha ikosa igihugu cy'u Burundi izana igihugu cy'u Burundi kutumara no kutwicaho ubu tuvugana imihana y'abanyamurenge yose irazungurutswe nta uhaha nta ubona umunyu nta ubona isabune nta muntu n'umwe uhumeka abaturage barimo umubyeyi wanje barimo famiye yaje ntibagira isoko ntibagira ahantu ntabwo inyagambura kandi bagoswe n'abasirikare b'u Burundi hanyuma ugatinyuka ukaja kugushima ico kintu ukaja kugishima sintekereza ko hariya baribeshye. Hari abavuga ko ibibazo byinshi biba muri Kongo biterwa n'u Rwanda n'ingabo z'u Burundi hariya zirwanya abanyarwanda. Ubyo bivugaho iki? Kuko abo bagiye gushima nico basobanura. Ugize neza. Bya bibazo byose navuze guhera ku gihe cya Kayira. Nabagahutu. Igihe cy'abanzu runi Bembe. Igihe abantu baguye mu Rwego. Igihe abantu baguye za Kwambogo. Abantu bashiriye mu Bibogobogo. Abantu baguye Ingaje. Abantu baguye muri Vyura. Abantu baguye mu Rwanda. Ni FPR. Biriya byose bavuga ngo Perezida Kagame. Bimwe ni ibintu byabaye ataranabaho. Ibihumbi 800 by'inka byaremye ku masoko muri Kongo byatwawe n'abazalendo bikaza birema ku masoko ya leta. Byaremye ku masoko y'u Rwanda. Ziriya nka zatwawe n'abasirikare b'u Rwanda. Hari kintu nibagiye mbabarira. Umusirikare Kamizo wafasha Karibwa bakamutwika bakamucoca bakamutwika. Bari n'abanyarwanda bamutwise. Nibo bamuri. Kabongo watwikiwe Goma. N'u Rwanda rwamutwise. Umugabo bita Ntayoberwa waririwe Kalima bakamutwika bakamurya. N'u Rwanda rwamuri. Iriya ni FPR yatanze iryo tegeko. Komine Minembwe imwe. Komine Minembwe imwe mu makomine yose yari yabaye kreye mu gihugu. Ni itegeko rya His Excellency President Kagame ryayikuyeho. Ni president. Iriya ni FPR ni comme soyons sérieux. Uriya mwana baciye ikiganza mu Minembwe bakakizungurukana bakazagenda bavuga ngo ikiganza ngo caduye. Umusirikare w'u Rwanda wazungukana kira kiganza. Aba banyamurenge bavuga ibizo ngibyo tureke n'abakongomani n'abamuyaya n'abandi bo basobanura yuko ari u Rwanda rubikora ruciye inyuma. So bivugaho iki we? Ruciye inyuma he? Nimba ruciye inyuma rugaciye inyuma leta ishinzwe kurinda. Kuki noneho wovuga ko umubarinde. Wovuga ko umubarinde mu gihugu kirimo leta rugakora ibyo. None se ko ndimo ndakubwira n'igihe abanyamurenge barengani kuva muri za Murere batwikirwa bajanwa ibuvira bakaja kwishwa na za malaria n'abakayira babajana babarelega za Rurenge ngo bazaje kwishwa na za Tete. Ibibazo byose byabaye muri Kongo. Nukuvuga ngo muri Kongo hari ideology yo kumva ko nuvuga Perezida Kagame mutorwa. Donc pour gagner la popularité, il faut parler mal de Kagame. Kugira ngo uganye abantu, kugira ngo ufatishe muri Kongo, ugomba gutuka Perezida Kagame. Ariko umva makubwira. Nta narimwe uyu munsi. Ikibazo dufite twebaye gicavuye mu Rwanda. Ikibazo dufite ni ikibazo cyatewe
na leta yatwanze kandi yatwanze kuva kera. Iyo FPR bavuga itarabaho, ubu Perezida Kagame bavuga atarayobora, ataranabaho, twari dufite ibibazo. Kandi uyu Perezida Kagame ibi bavuga bakajaho bakavuga ngo u Rwanda ngo ruri muri Kongo. Iyo ruhaba iyi ingabo z'u Rwanda ziba ziri hariya k'ibyo baza bavuga. Ibi bavuga ntibabahe babivuga none. Ahafi baba bari ni za Kamituga na za Kalemi niho baba bari. Perezida Kagame ni umuvyeyi w'abanyamurenge, ni umugabo wagize ishamarira ubwoko bwacu. Ku muntu utemeranya nawe akavuga ngo uvuze ko Perezida Kagame ari umuvyeyi w'abanyamurenge, ivyo wabasubizaho iki? Aba banyamurenge nibo mvuga. Ndakubwiza ukuri, ntabwo ibintu Perezida w'u Rwanda yadukoreye ntabwo ari agaseshesha rumuri. Turabimushimiye. Iyo umuntu agize nk'amahirwe bagahura akamubwira aya magambo. Ntabwo uzi ko 96 twashyiriweho itariki yo gupfa tukarimbura. Aba bantu bo muri Bogobogo bari batanze iminsi 6 muri ya documentaire narabisobanura ubwo baze kuyikurikira. Iminsi 6 yo kuba mwavuye muri Kongo cyangwa mukicwa. Twari dufite iminsi 7 yo kuba twavuye muri Kongo cyangwa tukicwa. Ku minsi 7 y'ukwezi kwa 10 twatabawe nande. Aba basirikare aba bantu baguye muri Bogobogo imisigazwe yasigaye yatabawe nande. Mu babatabaye harimo ingabo z'u Rwanda na uyu Sematama Colonel General Sori. General Sematama n'ubwo nyine wareza gatuza kugira ngo apfe mbere y'abaturage. Nubwo hari abatabyumva gutyo. Ari mu batabaye aho nigeze kumva documentaire. Abantu bo muri Jura batabawe nande. Hari umugeneral w'u Rwanda ndashaka kuvuga izina hano watabaye hari. Abantu bo muri Jura kugira ngo badashira. Mvuga iki niki Perezida Kagame atakoze, ahubwo Imana imuha amahoro n'imigisha. Buriya si umugabo kuvuga leta y'u Rwanda Imana yiha amahoro n'imigisha. None se none hano uno munsi wa none nta muntu w'umunyamurenge dufite uja muri Nations Unies. Ariko wumvise ambassadeur w'u Rwanda uhagarariye u Rwanda muri Nations Unies ahavuga Minembwe, avuga he Perezida w'igihugu bwe yaravuze ati abaturage baratatse babuze batabara za drones zirenda kubamara. Atirari nejo umunsi wejo suko yarashe mu Minembwe. Yarivuye mu Rwanda iriya suko drones zamaza abantu ziriya zari zivuye mu Rwanda. Uriya mukecuru Elizabeth warashwa amasasa 6 hafi magazine yose kumushiriraho. Bari hano u Rwanda rwaza rumurasa. Uriya musaza wishwe na drone ejo bundi none u Rwanda rwamurashe. U Rwanda ko rurakora ejo rukavugana rukagerageza ngo rutuvuga abantu bakicara ngo ninde wundi president umwe kwisi yose. Ninde president umwe kwisi yose wigeze avuga umunyamurenge ngo avuga ati abanyamurenge ko bararenga. Ninde umwe arakabaho arakarama. Imana imukomeze, Imana imushoboze kandi imuha imbaraga, imuha igikundiro ku magambo ye ibyo agerageza gukora ku bwacu n'abandi. Kuko si twe twenyine. Ntavyo wabonye yakoze Central Africa tuzi ko leta yari igiye kuvaho. Ntavyo wabonye yakoze Mozambique. Ntavyo wabonye akora muri South Sudan. Uriya ni umugabo w'abagabo, c'est héros de l'Afrique. Uriya ni intwari ya Afrika, uriya ni umugabo panafricaniste. Kandi twe dufitanye isano nawe ko dusangiye gupfa no gukira. Bareke ibyo birwa bavuga. Abo bashimirwa n'abandi birwa bavuga nta sano dufitanye ruriti rya Perezida. Kandi ntaco Perezida Kagame atakoze mu kurengera abanyamurenge. Turabizirikana nubwo hari abo bovuga nabo tekereza ibindi nabo bose bosakuza. Turasaba abavyumva bose kutazuza bahagacira ibitutsi. Bamenye ko hari ababiha agaciro. N'abari bose batuka u Rwanda. Baryamanye passport z'u Rwanda nizo zabagejeje iyo bari. Abana bawo biga mu Rwanda. Imitungo yabiri mu Rwanda. Nabiri gahoze uvuga ngo nimvuga gutyo ngo nuko ntuye mu Rwanda. Bari bose batuka igihugu. Abavyeyi babo bari mu Rwanda, banyuze mu Rwanda, abavyeyi babo bararwara bakabohereza mu Rwanda gufata za mituweli. Ivuga iki?
Perezida Kagame turagukunda urw'agaciro. Kubiri bene wanyu rero babikora bamutuka batuka u Rwanda bavuga bahindura yuko ikibazo ca Kongo kiva mu Rwanda, yewe bakora nizo campaign zo kugenda bashima hirya no hino mu buryo bwo kugaragaza yuko u Rwanda ari rwo ikibazo kitari leta ya Kongo ubwayo. Nicyo babwira bariya babivuga. Ndahamagarira abantu bose kuva mu ngega bitekerezo. Usobanure n'iki kintu. Ntabwo abatwisha ari abo tudahuje ubwoko gusa. Mubahe bagira uruhare mu rupfu rwacu. Harimo na bene wacu. Nuno munsi wa none bahe bagenda bereka inzira FRDC n'abarundi ku Ndondo. Imihana yo ku Ndondo nibo bagenda bagaragaza inzira n'utweyo naho banyura n'imihoto bagenda bagaragaza. Ni bene wacu. Ndakangurira bene wacu kuva ibizumu bakaje buntu. Tureke kwisha tuhaye dupfa. Bave mu byo barimo kandi nta gisubizo na kimwe kizova mu gukura ibibazo kuri Kongo ngo babishire ku Rwanda. Kuko ikintu kiza kigira ingaruka zingana n'isano gifitanye nacyo. Ntabwo bofata ibintu bidafitanye isano n'u Rwanda ngo babirwegekeho ngo ari bw'igisubizo kiboneka. Nibave mu byo barimo, turavukana twese hariya ni iwacu kandi dusangiye gupfa dusangiye no gukira. Nimba ari abagabo nibagende bazunguruke muri ya message. Soyez sérieux. Ibyo byose birirwa bavuga nkubona n'amandi ma audio ngo burumva ngo leta ya Kongo ngo ivyitaye ku bibazo nibabanze bagaruriya umuvyeyi ngo numuvyeyi ngo aratwitaye nabanza agaruriya commune nabanza hana bariye Kabongo nabanza hana bariye Ntayoberwa nabanza hana tubibone abariye umubiri wa Kaminzo bitubabone nabanza agarure ziriya nka zanyazwe ko ziratuzwa furero barazituza. Nimba shaka amahoro twishare dusheceke dutega umutwe bahonde. Leta General Makanika yaravuze ngo ntituzatega amajosi ngo bayateme. Nta muntu n'umwe shigikiye kwagirirwa nabi, yaba umubembe yaba umututsi wo muri Kongo yaba umufurero yaba umunyinzu yaba umutwa, abantu bose bagomba kubana amahoro. Ariko umuntu wese uzanye kibi agomba guhanwa accordingly. Ku kibazo umutekano imibereho y'abaturage ugiye nko gusobanurira ku muntu utakurikira amakuru cyane, umunyarwanda suri mu kindi gihugu, umurundi abarundi baradukurikira hirya no hino batazi ikibazo cy'Imurenga uko kimeze uko gihagaze ubu nyine, duha update yabyo nkuko bimeze mu mibereho n'umutekano wabo wa Kongo. Imurenge ana Kongo yose mu gace y'Umurenge batuyemo. Narize ngurambaza ibya Kongo yose ntaje nitaye. Nitaye kuri uko turapfa. Amakuru ahari Imurenge. Navuga ibintu biri gusa kuri yo. Ijambo rya mbere ko turishwa, ko turamarwa, ko turashira. Kandi ibi abantu bashobora kumva ndimo ndabivuga gutya ngo si umupastori ngo araje mu bintu bya politike ngo aragira gute. Hariya harimo abakristo tubereye abashumba. Kandi burya Mose yazamanika amaboko bakayafata ntabwo bari mu ndirimbo, ntabwo bari mu materaniro. Samweli afata umwana w'intama akamubaga agashinga ibuye imisipa, ntabwo bari ko bakina. Abisirayeli bari ko birukana abanzi babo. Abantu ko turashira, Abanyamurenge ko turashira, ko turapfa. Imyaka igiye kuba 10 twicwa umunsi ku munsi, tunyagirwa, dutwikirwa, twangazwa. Imyaka igiye kuba 10. Ayo niyo makuru ahari. N'ubu tuvugana biri wasi, turazunguruswa, drone zirasa mu kirere, ababyeyi bari mu kubisozi, abantu barahahamuse. Ejo suko yararashe imara abantu irimo irasenya imisozi ikutanama. Indege ko zirarasinka, inka zasigaye imisigazwa mayi yasize ko zirarasigwa ku misozi, ibibuga mwabonye umubyeyi yahagarara mu kibuga. Indege ko zirarasa abana zikarasa abakecuru zikarasa abasaza. Niyo makuru ahari ko turashira. Kabiri, amakuru ahari ni ugukangurira abana bacu gutabara imuhira. Bavandimwe dukeneye gutabara. Nta muntu uzotugirira imbabazi, nta muntu n'umwe uzotugirira imbabazi, nta uhari umwe kwisi.
abantu baza bafasha abandi iyo bahaye birengera. Usenya urwo bamutiza umuhoro kandi uwubaka ntaza baramutera ingabo mu bitugu. Dutabare mu buryo bwose bushoboka, dutabare kandi ntidutabare kuja kwica bene wacu. Oya, dutabare tuje kurinda, dutabare tuje kwirwanaho. Ntawe tugomba gutera. Sinkangurira abantu kuja gutera, ndakangurira abantu kuja kurwana ku bavyeyi no kurinda abavyeyi. Murakoze. Uramutse uhawe amahirwe yo kuyobora Kongo uyu munsi, ni ibintu bitatu wokora mbere ni? Jewe sindi umunyapolitike, sindi uyobora Kongo, sisengera kuyobora, ahubwo mbaza uti uramutse uhawe ayo mahirwe, yes, akaba ari wewe ntituvuze ko ugiye kwitoza, yes, ariko nk'umuyobozi wowe uhawe kuyobora Kongo, ibintu bitatu wahera? Jewe notanga inama gusa ku muyobozi wa Kongo. Icambere nabanze avana imitekerereze yo kumva ko abanyamurenge ari menace. Kandi si abanyamurenge gusa, abatutsi bose n'abandi bose bari vulnerable, bari rejected, bari menace. Ubumwe bw'igihugu, l'unité nationale. Kabiri ni uguhana, justice igomba gukora neza. Gatatu ni isanamitima, abantu barahamuse. Kandi reka nkubwire, haba nibi vyaba bene wacu bagenda ngo bagiye hehe, ukabona ko baraja muri position batagomba gufata. Iyi ni trauma. Abanyamurenge twababaye imibabaro y'ubwoko bwose. Imibabaro ubundi ni itatu. Hari imibabaro y'akarengane, hari umubabaro wo kwicwa, hari umubabaro wo kwamburwa ibyawe. Ivyo byose twarabihuye navyo. Dufite trauma. Umuntu wese agomba kumva, haba n'aba bose bamera kuri. Birababaje, ariko njewe iyo mfashe umwanya wo gutekereza ndabumva. Twarababaye, imibabaro yaratuhamuye. Twisanga turimo turakora ibintu tutagomba gukora. Nanone nk'umunyamurenge ufite abavandimwe, ababyeyi bari mu bibazo, igihugu uvukamo kiri muri ibyo bibazo, niki wasaba leta y'u Burundi na leta y'u Rwanda, ibi bihugu byo mu karere, ico bishobora gukora n'ico wumva basaidiya mwebwe? D'abord, uno munsi wanone je ico nubanza gusaba ibihugu nk'u Rwanda par exemple, nirudutabara, rutabara abanyamurenge pe. Abarundi nibahagarika ibikorwa byabo, nibareke gukoreshwa amakosa na President Kisekedi, bakure ingabo zabo. Gatatu, tuzobana iteka ryose. U Rwanda n'u Burundi n'abaturanyi. U Rwanda n'u Burundi n'igice ca Est ya Kongo ari c'abanyamurenge batuyemo. Taho twoje. Yewe mboneraho no kuvuga ngo abantu bovuga ngo hari bazo ngo twogirana n'u Rwanda, twobigirana nande tudaturanye. Bibaye binahari. Gusa nta bihari. Ibihari nivyo bahimba bavuga. Ariko binabayeho twobigirana nabo ko nibo duturanye. Tuzoturana iteka ryose. Bareke tubana amahoro. Ariko mbere yavyo u Rwanda ni dutabare turashize. Niba dutabare turashize. Kandi batuzizabo ngo nidutahe ngo baje batuzizurwa. Mutahi wabo. Ibikonda bivuga jewe niho ntuye ndi umutekano. Ariko mama karirukana. Bakuru banje ko barirukana. Bakirukanwa boherezwa mu Rwanda. Ngo nibajeyo nihi wabo. Abarundi nibatwara ingabo zabo zitahe, nibaduha amahoro. Turabaturanyi, turabakunda, batugiriye neza, bakiriye impunzi zacu bose. President Ndayishimiye nacura ingabo ziwe, yokabyara, yokagira Imana, nacura ingabo ze, areke gukoreshwa amakosa na President Kisekedi. Ku kibazo A world of stories. Ku kibazo c'umututsi muri Kongo, biruze kubona Muyaya avuga ko ikibazo bafite muri Kongo ari umututsi. Uwahoze ari umuvugizi w'igisirikare Sylvain Ekenge baramwirukanye, amaze kubivuga yarabivugiye kuri televiziyo mu bwo kugira ngo leta yitandukanye nawe ihita imukura ku mwanya. We yavuze ko gushakana n'umugore w'umututsi, kugira umugore w'umututsi noneho byo ari ikibazo.
ikibazo ntikiri ku banyamurenge gusa c'abatutsi, hari abatutsi bo muri Nord hari M23 mu gice barimwo basa naho bamaze kuhafata abantu batekanye mu buryo bwo kwihutisha urwo rugamba rwo kwirwanaho bakabohora ibice byose barimo. Kuki batagenda ngo bagere iriya? Iyo mubyibajije wewe uzumva gute? Jewe ikintu cyo kubohora sinashatse kukivugaho kubera ko turacafite ikibazo cyo kubaho twebwe abanyamurenge. Ariko muri rusange umututsi wese ahari kwisi ari menace. By'umwihariko muri Kongo. By'umwihariko muri Kongo turi menace, turakurikiwe, turishwe umunsi ku wundi. Kandi nibitangiye ubu kubwa Kisekedi ni ibintu byatangiye kera. Nakubwiye ngo hashize imyaka 25 abazungu bahe biga uburyo bakora imipaka. Bahe baducanganyikisha baduteranya n'abandi bose bari duturanye. Inka z'umugabo bitaga Hutu chef yari amashefera bere y'abanyamurenge barayasipirine bafata inka z'uga Hutu baziheza bapfurero n'ababene hariya muri plain. Akarengane katangiye kera. Ibindi byose ubu nyine ntituhadutekereza, dukeneye kubanza kubaho, nibadufashe tubeho, ibindi tuzobimenya nyuma. Ariko abatutsi bari menace kandi bazibusa ntaco bakoze, na abantu nk'abandi aho bari bahafite uburenganzira ni iwabo bagomba kuhatura byanze kandi bazohatura, nta bundi buryo buhari. Excellence Nyarugabo yaravuze ngo ou bien on va vivre ensemble ou nous allons mourir ensemble comme des idiots. Tuzabana neza tubana cyangwa dupfane twese, nta bundi buryo buhari. Naringiye muri Noro na Side ku batutsi, navuye mu bihugu by'uturere ariko nje hari abatutsi abanyamurenge n'abatutsi bo muri Noro. Nihe message waba habo kuko bose bahuje ikibazo, bafite ikibazo kimwe, bafite ikibazo nkaho bamwe bari ukwabo bari distingue kandi ibibazo bagira bihuye. Nta ma difference haradasanzwe. Ibyo baho n'ibya byaba by'abavukana dusangiye gupfa dusangiye gukira. Ubutumwa bwanje ni ukubwira abantu bose dusangiye gupfa no gukira. Si abatutsi gusa, ko hari n'abandi batari abatutsi baza akarengane ka Kisekedi adukorera, ka President Kisekedi ndetse na leta ya Kongo n'abandi bose baduhiga n'intera hamwe n'abandi bose bahagurukira ubuzima bw'abatutsi. Dushire hamwe, duhuze imbaraga, duhuze ibitekerezo, twirwaneho kandi turwanya akarengane. Uko umututsi mwene wacu agomba kurenganwa niko n'undi wese wanga akarengane agomba kurindwa no kurenganwa. Tugana ku musozo, nubuhe butumwa waha abanyamurenge bari mu bibazo muri ibi bihe bigoye hirya no hino, abari mu gihugu by'umwihariko, yewe n'uruziruko rusa n'urutakaza icizere, by'umwihariko uruziruko abantu basa naho kubera urugamba rutinda, ibibazo bitinda bikagera ubwo abantu batakaza icizere kuko kiriya gihugu kizokira? Nabatanga ubutumwa butatu. Icambere, abanyamurenge tubanze duharanire kubaho, tubiharanire duhaguruka n'imbaraga zacu zose, duhuza ubushobozi dufite bwose. Umusore ahagarare mu nshingano z'abasore, atabare, ufite amafaranga yatange atagononwa, usenga apfukame cyane amara umwanya munini abyuka inkerera z'amasengero. Duhaguruke tubeho. Kabiri, turwanya amacakubiri na ideoloji yari yose, guhera ku muvandimwe wanje nahindura agashaka kuja mu ruhande rw'umwanzi ngomba kumurwanya mvuye inyuma. Na mama nimba hari, nimba ari mukuru wanje, nimba ari murumuna wanje, uwo ari we wese waguruka akaja mu ruhande rw'umwanzi arwanywe kikamirifu rwose. Gatatu, abafite ijwi rivuga rigera kure, aba intellectuel, abanyapolitike, abantu bose, buri wese ufite ijwi rigera kure natabaze dutabara. Dukeneye gutabarwa kandi ubutabazi bukomeye ni amaboko yacu niyo azadutabara, abandi bakadutera ingabo mu bitugu. Murakoze. Urakoze cyane, reka ngushimire kubw'umwanya wawe, ngushimire ku bitekerezo byawe byiza.
nshimira abakunzi ba Free Media Live, abantu twabanye, abantu mukunda ibiganiro byacu, abakunda icano, Imana ibahe imigisha. Ariko nanone nimba ukunze iki kiganiro gisangiza abandi, ibi bitekerezo bigere kure. Murakoze cyane, Imana ibarinde. A world of stories.